Dakle, neke stvari su se s godinama mijenjale, ali ono što je već jako dugo simbol nove godine, bar kada je riječ o djeci, je Djeda Mraz. Obišao je cijeli svijet, darovao djecu koja su ga priželjkivala i glavom i bijelom bradom došao pravo u naš studio. Pa zdravo, najmiliji moji voditelji. Djeda Mraz je malo navratio kod vas, obišao sam cijeli svijet. Bio sam u Sidneju jutros, imali smo krasan vatromet. Evo, izvoli kapicu. Jednu, Odmah. S obzirom da, odmah. Tako da znamo s čim raspolažemo. Stala mi je glava, dobro je. Nikolina. Ne boj se, probavao sam ja na svojoj glavi. Tako da lufta malo. Evo ga. Hvala. Ček sam ovako da se fino sve vidi. Bravo. Hvala. Dakle, bio sam u Sidneju, bio sam u Hong Kongu i tako u Novom Zelandu. I sad sam malo požurio da dođem u Bosnu, jer znate, u Bosni sve bude prije nego na ostalim mjestima. Sve se prvo provjeri na Bosni i Bosancima, pa onda možemo dalje. Dakle, ako me vi prihvatite, onda mogu ići dalje prema zapadu. Mi smo evo prihvatili, a osim ovih kapa, Djeda Mraz, gdje su pokloni? Pokloni? Pokloni mi smo koji djeca, to nas znaju. Svi smo mi djeca svojih mama. Naravno, pokloni su tu i poslije ćemo ih darivati, jer mi se čini malo nezgodnim. Nisam baš siguran da baš svako dijete će u Bosni i Hercegovini dobiti poklon. Onda da ne bi bilo sad tu nekih, neću reći problema, već da se ne bi krivo shvatilo. Pa dobro, ja moram pitat makar za ove odrasle, jeste li nam vladu novu donijeli? Barem u jednom onom poklončiću kutiji. Sreo sam Vladu ovdje na ulazu i Vlado je jako dobro. Kolega Vlado je odličan. A što se Vlade tiče, pa s obzirom na ovu novu koaliciju došlo je do nekih drastičnih promjena. Jedna od promjena je sam pozdrav. Nije više smrt fašizmu, sloboda narodu. Od danas i u buduće će se pozdravljati, bar u Bosni i Hercegovini, u federalnom dijelu, smrt fašizmu, selam narodu. Tako da bar neka novost bude tu. A što se poklona tiče, Djeda Mraz je osoba koja jako poštuje legalne institucije vlasti, tako da se ja ne bih petljao. Čak bih dozvolio da oni sami formiraju vladu, pa makar se dogodila nekad u dalekoj budućnosti. Djeda Mraze, možeš li nam ispričati jednu ili dvije najdraže pričice, događaje, dogodovštine evo ovih nekoliko sati koliko si bio u svijetu i obilazio svijet i djecu u svijetu? Ja moram reći da postoji jedna stvar koja me uvijek oduševi, a to je kada se djeca raduju. A djeca se strašno raduju kad ugledaju Djeda Mraza, jer Djeda Mraz je, htjeli mi to ili ne, neka vrsta ortopedskog pomagala roditeljima u vaspitavanju djece. Jer recimo 4-5 mjeseci prije Nove godine većina roditelja idu s onom pričom vrapci, gledaju šta djeca rade, pa ako su oni dobri, vrapci će javiti Djeda Mrazu, pa ako su djeca dobra, onda će dobiti paketić ili pak ne. Nakon dodjele paketića, 1, 2, 3 mjeseca, se koristi ta priča, obećao si Djeda Mrazu da ćeš biti dobra ili dobar i tako da je to Djeda Mrazova, neću reći svijeta, ali jedna ozbiljna građanska dužnost i pomoć svim roditeljima. A Djeda Mraze, ove godine si imao i pomoć Dobre vile, je li tako? Imao sam veliku pomoć Dobre vile i mi smo obišli nekoliko centara u kojima žive djeca bez roditeljskog staranja i djeca sa posebnim potrebama. Pa smo za te potrebe bili u Varešu, bili smo u maloj školi u Varešu, tamo časne sestre imaju 12 štićenika i fenomenalno, stvarno se fenomenalno brinu o njima. Mi smo im otišli u posjetu, odnijeli smo im dosta čokolade, bombona i sokova i jedan dar TV1, to je televizor plazma i DVD. Isto smo ponovili sa Pazarićem. Tamo je onako poprilično tužna situacija. Ja bih ovom prigodom zamolio ljude, ukoliko mogu doći do nekog računa, da uplate neki iznos. Ne mora to biti veliki iznos, može biti marka, 2, 3, 5, ali kad se vas skupi nekoliko hiljada i uplati po 5 maraka, to je ogroman iznos za one koji se brinu o ljudima koji su u stanju potrebe. I na kraju smo bili u Banja Luci, da završim. U Banja Luci je bilo isto fenomenalno. U Banja Luci su nas dočekali sa pjesmom. Nažalost, nismo mogli svi prisustvovati, neki su bili u školi,
ali su dolazile onako u talasima iz škole i pjevali su sa nama i radovali se sa nama. I eto, Vila je bila glavna. Naše ekipe su vas tajno pratile. Sve smo snimili, da znate. Tako da će naši gledalci imati priliku da vide dakle kako je to bilo. Možemo pogledati, mogu li ja sama? Naravno. Ho, ho, ho! Evo nas, u maloj školi. Djeca nas već očekuju. Djed Mraz i Dobra Vila TV1 donijeli su radost dječici male škole u Varešu, a za uzvrat dobili i poneku pjesmicu. Pjesmama na usnama, sa žaljama u srcima, da posjete svoje bližnje, da ne stane svake mužnje, pa da je ljubav stalno cvjeta svih naroda diljem svijeta. Bravo! Super! Nakon male škole u Varešu, Djed Mraz i Dobra Vila TV1 posjetili su Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazariću. Dobar dan. Za dobrodošlicu u ekipi TV1 pripremljena je specijalna priredba. Ovo koji ste program vidjeli, to je od nas poklon za naše goste lijepe i hvala vam lijepo što ste imali čast da nas obiđete s ovim vašim poklonima i puno vam hvala od mene, od mojih kolega i od mojih nastavnika. Nakon Pazarića odredište Djeda Mraza i Dobre Vile TV1 je Dječji dom Rada Vranješević u Banjoj Luci. Jeste, došli smo u Dječji dom, to je tu. Evo moje TV1 Vile i tu je Djeda Mraz. Pa zdravo, djeco! Kako ste? Djeda Mraz je malo umoran. Jel mogu sjest? Ja! Dječji dom Rada Vranješević ima dugu tradiciju zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja. Što ovu? Polako, to ste dobili. To televizor? Da. To je takozvani televizor plazma koji vam poklanja TV1. Da možete gledati filmove. Djed Mraz i Dobra Vila TV1 ispunili su svoju misiju, vratiti osmijeh na lica djece i vjeru da dobrih ljudi još uvijek ima. Djeda Mraz uvijek izmami osmijeh na lice djeci, a i nama. Ja ne znam, ja mislim da se svi rado sjećaju tih nekih trenutaka i sjećaju se svog boravka u krilu Djeda Mraza i dobivanje paketića i ti neki mirisa i svega ostalog. Evo, ja imam jedan mali poklon. Imamo recept za odrasle. Imam ja poklon za odrasle za ovu 2011. Poklon je jako, jako starog datuma, odnosno nastao je negdje 1700, nisam siguran koje godine, negdje 50. 60. Autor recepta je Katarina Elizabeth Goethe, dakle Goetheova mama. Ni manje, ni više. A recept za novu 2011. glasi: uzmete 12 mjeseci, dobro ih očistite od gorčine, sebičluka, cjepidlačenja i straha. Svaki mjesec pažljivo isjeckate na 30 do 31 komad dan. Tako da je zaliha dovoljna za godinu dana. Svaki dan posebno ispuniti nadjevom od 1/3 rada, 1/3 duševne vedrine i 1/3 humora, uz dodatak 3 kašike optimizma. 1 kašika strpljenja treba se još dodati, zatim nekoliko zrnca ironije i 1 prstohvat takta.
Tu masu prelijete obilno ljubavlju, gotovo jelo ukrasite buketićima sitnih pažnji i servirate ga svakog dana sa obaveznom vedrinom uz šolju dobrog osvježavajućeg čaja koji se pravi od ljuske od jabuke koja se prokuha, zatim od sušene korice od naranče koja se sušila na vašoj peći, prstohvata cimeta i jedno 3 do 4 karamfilča. I to je recept za uspješnu 2011. Zvuči sjajno. Pitanje je samo koliko kašika rada. Koliko kašika rada? Pošto imamo magazin strpljenja, da, ili imamo magazin ali nam strpljenja. rada nešto nedostaje. Ne, ovdje decidno piše da ne radi se o kašikama rada, već se radi o lopatama Alije Sirotanovića rada, koje su neophodne da bi se ova zemlja izvadila iz situacije. I pošto je u pitanju recept i o kuhanju se govori, je li to samo za žene ili je i za muškarce? Ma da pače, ovaj recept trebaju prevashodno da naprave muškarci. Nadam se da su nas čuli, da su nas dobro slušali. Mogu vam ja sad samo još da vas zagrlim. Sjedite tako kako sjedite, ja ću vas zagrliti jednom i poželiti vam puno sreće, a i gledaocima TV1. Ho, ho, ho! Sve najbolje! Djeda Mraze, hvala lijepo. Hvala najljepša. I sretan put. Hvala. I vidimo se iduće godine. Rudolf mi nešto kašljuca, ali mislim da će to biti sve u redu. Ništa, u trendu je sa gripom. Ho, ho, ho!